Hello guys, welcome sa ato ang part 2 sa problem solving regarding tensile force. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. If the bucket weighs 50 pound, determine the tension developed in each of the wires. Kung inyong namatikdan mo ni atong bucket nga naa siya 50 pound, o kung tan-awon ninyo sa system na atay 5 ka wires, we have 1 2, 3, 4, and 5. Ug kanang 5 ka wires, atong pangitaon ang tanang value sa iyang tensile force ni ana. We have for this one, T1 for wire 1, T2, T3, T4, and T5. Karon atong unahog kuha si tension 1. Si tension 1, siya ang nagsupport sa imong bucket nga naay 50 pound. Therefore, pila ka high value ni tension 1 atong isolve. Again, kung inyong tanawon, ang force is along Y. Natay T1 minus weight of the bucket equals 0. Kung atong i-transpose kaning weight of the bucket, natay T1 equals weight of the bucket. Therefore, T1 equals 50 pound. Nasolve na nato ang value ni T1 ug mo-proceed ta sa T2, T3, T4, og T5. Kay si T1 connected man aning connection at point E, dayon connected pod si T2 ug si T3. Atong isunod og solve si T2 ug si T3 kay na naman tay value ni T1. Now, we have T1, T2, and tension 3. Si T2 iyang angle 30 degrees, si T3 walay gihatag nga angle pero gitagaan ta ani nga triangle. Kay si T3 ug si T2 naka-diagonal man, ato na siyang i-convert by component method into x and y axis. Natay T2x, T2y, T3x, and T3y. Again, by similar triangles, kung diri a theta, kanipod angle theta. To find theta, so, pwede rata mo gamit kay right triangle man og soka tuwa. Natay sin theta 4 over 5 or opposite over hypotenuse. Cosine theta is adjacent over hypotenuse and tangent theta equals opposite over adjacent. Kung ato ning isolve gamit ato ang calcio, makakuha ta og value ni theta nga 53.13 degrees. Karon na natay value ni theta. Ug mo na ni ang ato ang free body diagram sa ato ang system. Dayon ang tanang forces nga naka-diagonal ato na pong gi-convert into x and y axis. Summation of forces along x equals 0. Natay 2tx minus t3x. Or kung ato ning i-transpose si t3x diri sa right side, mahimo na siyang positive. Natay T2 cosine 30 degrees equals T3 cosine 53.13 degrees. Nganong cosine man, kay inyong mamatik, kung inyong naobserbahan, ang angle na along x, na kung asa ang nalocate ang angle mo na imuhang cosine. Kung atong kwaon ang value ni T2 from this equation, pwede nato i-transpose si cosine 30 degrees diri sa imuhang right side. Munang nakay T3 cosine 53.13 degrees over cosine 30. Kung ato ning isolve, pila ka ang value ni T2? Naatay cosine 53.13 degrees. Ni ato na i-divide sa cosine 30 equals natay 0.69. Nakay 0.69 T3. Og summation of forces along y equals 0. Nakay ako na lang giderek og transpose si 50 pound or T1. Na kung atong kwaon ang mga value ani, we have T2 sin 30 degrees plus T3 sin 53.13 degrees equals 50 degrees. Nganong sin man kay ang angle na along x. Na summation of force along y naman ta. Mo nang this is your equation 1 and this is your equation 2. You have two equations and two unknowns, T2 and T3. Para makuha na si T2 ug T3, pwede ta mo gamit og substitution method. Muna ni siya equation 1, then equation 2.
Therefore, substitute T2 in equation 1 to equation 2 to find the value of T3. Kanang si T2 atong i-substitute diri sa atoang equation 2. Muna ang nanatay 0.69 T3 sin 30 degrees plus T3 sin 53.13 degrees. Instead of T2, nigamit na ta ani nga value. Kung ato ba yung i-simplify ning equation, natay T3 times 0.69 sin 30 degrees plus sin 53.13 degrees. Kung ato ning isolve ning value, pila ka ang answer ani? Natay 0.69 sin 30 degrees plus sin 53.13. Natay 1.1449. Natay 1.15. To find T3, 50 divided by 1.15, natay 43.67 pound. Ug mao na ang value ni T3. Now, to find T2, ang value ni T3 ato nang i-substitute sa equation 1. Mo nang naatay 30.13 pound. Mo ni ang value ni T2 ug T3. Kung inyo na matikdan si T2 diri wala na siya laing connection. Pero si T3 nakakonek siya at point B. Kani pong at point B nakakonek pod si T4 ug si T5. Mo nang atong isolve na pod karon si T4 ug si T5 nga ang given ra nga value, ang value ni T3 og angle 30 degrees. Nakay kani nga value ni T3 43.76, T4 and T5. Kung inyong namatikdan, ang angle ni T4 kay nakadiagonal man is 30 degrees. Si T5 is along x-axis naman, o di nato nahilabtan. Pila kay angle ni T3? Kung atong balikan ang pag-solve nato at point E, si T3 na siya angle nga 53.13 degrees. Kung ato pong hinumduman ato ang topic sa geometry nga alternate interior angle, kung diri 53.13 degrees, therefore ang angle pod ani nga part is 53.13 degrees. Karon atong i-convert si T4 ug si T3 into x and y axis. Na kay T4x and T4y, T3x ug T3y. And from this figure, masolve nato si T5 ug si T4. Summation of forces along y equals 0. Nganong mag-una man ta sa y? Kay kung inyong namatikdan, ang along y, duha ra ka force ang nag-exist, T3y ug T4y. Unya, kani si T3 na naman ni value. Mo nang makuha na to automatic si T4. Natay T4y minus T3y equals 0. Kung inyo pong namatikdan, ang angle 30 ug 53 na along x. Na nakay idea nga mogamit gyud ta og sin diri Mo nang nakay T4 sin 30 degrees minus 43.67 pound nga value ni T3 times sin 53.13 pound. You have one equation and one unknown. Kung ato ning isolve na atay alpha x nga nagrepresent sa ato ang T4 times sin 30 degrees minus 43.67 times sin 53.13. Then alpha solve or equals 0. Kung ato nang isolve to find T4 na tayo shift solve equals makakuha ta og 69.87. Karon atong isolve ang value ni T5. Summation of forces along x equals 0 kay si T5 naaman along x-axis. Na kay T4x plus T3x minus T5. Kay si T3 ug si T4 nakuha naman nato ilang mga value, automatic na po nato makuha ang value ni T5. Na kay for T4x na kay 69.87 pound cosine 30 degrees. Again nganong cosine kay ang angle 30 ug 53 na along x.
plus 43.67 pound nga value ni T3 cosine 53.13 degrees minus T5. Kung ato ning isolve gamit ato ang calcu, natay value ni T5 nga 69.87 times cosine 30 degrees plus 43.67 times cosine 53.13 degrees equals natay 86.71 pound. Mo ni imong T4 o T5. Karon nahuman na tag-solve sa mga value sa imong tension nga nag-support sa imong bucket. Thank you and see you on my next video.